وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور یقیناً پیدا کریے ہم تاسو بیا شکل ہم درکڑی تاستا بیا وورے دا خبران ویلو منگا ملائکو تا سجدو کے آدم علیہ السلام تٹولو سجدو کرما سوا دے ابلیسنا نو حقا سجدہ کن کنا قال ما منعك اللہ تسجد اذ امرتو قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ویل اللہ سشی منک تعالیٰ دسیجینا زکر چی سجدہ نکرتا کلچ ماتا تامر کرو او ایزو غریم ددنا زکتا پیدا کرے امزو دورا دیر پیدا کرے دخٹنا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين ویل اللہ نکوشا ددی زینان نری جائز تالرا چتلوی کے پدی زیگے نو زائقینن تید زلیلاننا قال انذرنی الى یوم یبعثون ویل مالا محلت راکا تروز دوبارج بن خلق بورے قال انك من المنذرين اللہ فرمایا یقیناً تے دا محلت ورکڑو شونا تروز فنا بورے قال فبما اغويتني لاخذن لهم صراطك المستقيم ویلا دی وجنا شتاز بیلارکم خام خاکی نمبز دے بندگانو تا ستاپسی دلارواننے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین بیا خام خارات البکم دیتا دمخ کی طرف دیو دشا طرف دینا او دخی طرفونو دیو دگس طرفونو دینا او بنمو میں تو اکثر ذریلرا معاہدین قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین ویل اللہ ازاد دی زینان بدویلی شوی اور ٹلشوی خامخا سوک چستا تابداری گئی دے بندگاننا خامخا ڈکوم بزو جانم ستاسن پیوزل وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ اے آدم آوستو بی بیسا جنت کے نخرائے دکن دینا چستا سخخیم ومنی دیکھے گئے قصدن دی ونیتا کہ قصدن نزدی شوین شویبتا سد ظالماننا فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وسوسو کرا دی دوارتا شیطان ابلیس دید پارا چخکار کی دی دوارتا ہوا چپٹ ساتن شو ددینا ددید عورتننا اویل اللہ اویل دی ابلیس نے منکڑی تاسو رب تاسو ددی وننا مگر ددی وجنا چی شیب تاسو دو ملائک یا شیب تاسو دامی شپاتی کی دن گنام وقاسمهما انی لکما لمن الناسین اور دیر قسمنا اکڑل ابلیسی دوارتا یقیناً زستاس دوارو دپارا خامخا دخیر خواہونا یم فدلاہما بغرور
فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. راو غلطولی آغیل را دبر مرتبینا بسبب ددوکی نار کلا چوس کلا دیدوارو حاغونا کارشو دوارو تا عورتو نخبل نشورو شل چی لگولے پزان بانی دپاڑوں دا جنتنا آواز ورک دوارو تر رب دائی آنوے منکری ما تاسو دوارا دیوانینا آنوے لی ما تاسو چی یقیدن شیطان تاسو دپارا دشمن دیخکاران. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإدوار ربان جاتے کڑے منا پخبل زان نکتا منتا بخنو نکی اور رحمو نکی پم خام خاشو بمنگتا وانیاننا. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. وَإِلَى اللَّهِ كُشَّيْ بعض استاسو دباز دپارا با دشمنانی ہے استاز دپارا خاص پزمک کی زیدو سیدو دے اور سامان دے دفیدی اغسطلو تریو اخبوریم. قال فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ. ویل اللہ پر ازمک کے بعد جون تیرا وے اور پدی کے بعد تاسم مڑکی گئے اور ددینا ببیار اس طرح کی گئے برز قیامت.